episode ya mbere dutangira First Lady. Iyi ni season nshyashya kuri Ganza TV. Umva amagambo dutangire n'abatubwira. Habayeho umukobwa watekerezaga ko azabaho ubuzima bworoheje, ariko umukobwa ntigeze amenya ko hari ubuzima bw'igitangaza bwari butegereje ahazaza he. Wewe wa mukobwa wenda gukubira umushahara wakoreraga, ndabyemeye. Umukobwa yaje guhura n'umugabo amuha akazi. Uyu mukobwa yakoze akazi kugira ngo agaburire umuryango we, yemera kujya gukora mu ngoro, atangira kujya arera abana b'umwami. Umugabo yagiye gukorera byaje kurangira arahiye abaye perezida w'igihugu cya Philippines. Umukozi wakoreraga perezida yakomeje kurera abana, arabakunda kuko birirwanaga. Bigera atangira gukundana n'umwami, ubwo ni papa w'abana, ariwe perezida w'igihugu. Icyo atarazi ni uko n'umwami yamukundaga. Ndashaka kubana nawe, ndagukunda Melody. Uyu mukobwa yitwa Melody. Ibaza kuba uri umukozi wo mu rugo ukora kwa perezida bikarangira gukunze mu kabana. Benshi barwanyije umubano wabo, batifuza ko babana, bavuga ati perezida ni gute yarongora umukozi wo mu rugo. Ikosa risito nzatuma ubuzima bwe mu ngoro bumubera bubi. Perezida Carlos yaratubwiye ibibazo biri hano. Umwami yari afite abanzi benshi, ubwo nimbavuga umwami wumve perezida, bifuzaga kwigarurira ubwami bwe, ariko byarangiye imbaraga z'urukundo zitsinze. Uwari umukozi wo mu rugo byarangiye abaye umwamikazi wo mu ngoro. Aho yakoraga nk'umukozi wo mu rugo, perezida yamutereye ivi. Ibaze guterera ivi umukozi wo mu rugo uri perezida. Perezida yaporopoje umukozi wo mu rugo. Ese umukozi wo mu rugo azabaho yishimye agiye kubana na perezida? Urumve, umukozi wo mu rugo abaye First Lady, madamu perezida, premier dame. Wabonye filime nyinshi, nakubwiye ngo abakozi bo mu rugo simusigaye mubita ba tantine. Abandi kera mwabitaga ngo ni banegera mbimare ngo bakajyasi. Perezida ari hano. My love, narakwizeye. Nizeye buri jambo wambwiye. Uzi ikiruta byose nizeye? Nizeye buri jambo ryawe ryose nasikari ikinyuma. Gute wankora ibi? Narakwizeye. My love. Really? Wanyiciye izina, wankoresheje nk'igikoresho cyawe. Nari nzi ko ari njye jyenyine ugukwiriye. Jye Jerome nta n'uzigera umera nkanjye. Kumbe yari imikino. Urarenze sherizi kumbe. Neza umeze nka Gabi wakinnye muri Woman's Comedy, ariko uri boga ariko murusha. Kumbe bari gukina imikino, ni perezida n'umukozi wo mu rugo. I did not know what kind of role play you were thinking. Uretse uri gutekereza kugiye gukina uwe mukino. What are you thinking about? Gutekereza iki? The kind of couple does. Nyine ugiye gukina filime, ariko bya bindi bajya bakina bari mu kwezi kwa buki hanashye. You cannot stay up so late. Mveje ufite inama ryama ibyo kuhatwika tubireke. 8 in the morning. Hagiye gushya wananirwe sho nujye mu nama, umva ubwo hahiye nasinzira neza. Do you think you're the only one who can do role plays? Ese cyakare wenyine uzi gukina imikino, nanjye reka ngukinire. You wait until my role play. Rebe. It's a little bit extreme. All right then. Nyakorino. Go. Baratangira. Yo. Mukobwa hano bari mu mikino, bari gukina filime, bari mu kwezi kwa buki. I command you. Ibuye ryo mu butaka. Ndagutegeka uno mugabo mushyire hasi. Haraka. Mushyire hasi. You're really trying to get up. Face up. Bari mu mikino. If you think nimba utekereza ko ushobora kwigarurira imbaraga ziribuye, uribeshya cyane. Come here. Yeah. My beautiful wife, you and your powerful urchin. Mugore wanje nizo mbaraga zawe ngo zibuye. Really? Inyamaswa ndagufashe. Yeah. Katururi. Ni perezida yirongoreye umukozi.
buriya biriya bintu bibaho cyane ugasanga umukozi wo mu rugo uri kureba iyi filime hari igihe azashiduka umuperezida aje akamushaka. Ni ibintu bibaho cyane, cyangwa se perezida w'abasobanuzi nkaza nkamushaka. Urebe bwarakeye my love ni perezida wishakiye umukozi wo mu rugo. Buriya abagabo ntabwo bakunze gushaka regangu ruturuka he n'icyo ya ibyo birebwa n'abakobwa. Good morning, my... Waramutse. Good morning, my first lady. Waramutse first lady. Bivuze kuba ari umukozi wo mu rugo bakwita kajyasi mu gitondo bugacya bari kukwita first lady, madamu mukuru w'igihugu. Arabakomanza abashepe n'abashinzwe umutekano. Let us pretend that we're Reka twisinzirize. My love. Uje wikwisinziriza. What? No, you're Kubera late iki? for your meeting in the morning. Uraza gukererwa inama uzikareka igihugu kiba kigutegereje. Oya. You cannot do that. You'll be late. Oya. Get up. Get up. Byuka ujye mu kazi k'igihugu, abaturage baragukeneye. Perezida arumva abaturage baba babyikurikiranira. Igihe twahereye dukora baradushi. N'igihe nahereye nsobanura mbona yaje hano. Yes, sir. Yes sir. Morning, Mr. President. Mwaramutse Mr. President. First Lady. First Lady. Disturb you, but we need to go back to the... Mutore kubabangamira ariko mufite kuza tugasubira mu ngoro, bari baje mu kwezi kwa buki. Bakwiye gusubira mu... No are in place. Okay. 10 minutes. Sawa mu 2 minota 10 twitegure. Bavuye mu kwezi kwa buki bari baragiye kuruhukira nyuma y'ubukwe. Yesi. Yesi. Conrad. Val. Were you all here last night? Ijoro ryese mwatwumvise mwari muri hano. Umwe yaravuze ngo yega abandi ngo hoye. Bivuze ngo babumvirije. Ibyo baraye mu perezida rigabarinzwe. Hari ikintu mwumvishe? Hear anything, First Lady? Nta kintu twumvishe Madame First Lady. We heard nothing. Nta kintu twumvishe. We do not hear anything, madam. Nta kintu twumvishe Madame. Kumba baje pe bari hafi bakurikiranye akantu ko kandi. Let us go, you beast. Tugende mwanyamaswa mwe. Generals. Bataza kudukoresha imbaraga zibuye ryo mu butaka. Kumbe baraye babumvisha imikino barimo ngo bari gukina filime. Why are you smiling? Kuki uri guseka? Ngiye perezida wabimenyereye ko abaje pe ko yera kera baba bamwumva nyine bamucunga hata Madame Subwa Munizi. Abaje pe bari hafi aho. Barinze perezida. Ese amenye ko abaje pe bamwumvishije ibyo barimo byose. Barakwereka perezida. Tutatinze isaza kajugujugu. Ibakure hano katurore. Ya kajugujugu nuko yahagurutse. Bimeze bite? Bebe. Glenn, are we going to go through it smoothly? I'm really nervous about Umva it. ngiye mfite ubwoba. Now, do not be... Biraza kugenda neza nawe ukwiye kugira ubwoba. Don't worry. Ntugire ikibazo. You will be great. Nothing to worry about. Good morning, Mr. President. Good morning, Madam First Lady. Sir Yesi, good morning. The Good morning. preparation for the Mwaramutse harwaje. as smoothly as planned. Umva ibintu byose byatewe kandi biri kugenda nk'uko twari twabipanze. Mr. President, Yes, Yesi. Madam First Lady. This is Bella Ni Lemon, Bella Lanani. the newly hired executive. Uyu nguyu niwe ugiye kunyungiriza. Can you hold my... Mfasha iPad yanjye sha. Yes, he has leveled up. Yese yazamuye mu nzego. Instant now. Usigaye ufite abakungirije. Still the old me. Oya ndacyari wawe undi. Where are the kids now? They're with a new nanny, ma'am. They're currently preparing for the arrival of the king. Oh, okay. I'll just go. Umva umwami agomba kuza kudusura, tugomba kuza kumwakira. Tujyane ngo umwami agomba kuza kubasura. Uyu ni president. Ambassador Maldivino Ponti is already waiting for us. Ambasaderi aradutegereje, president afite amagahunda menshi. Know my promise to you as a husband. N'abana ba president nyine urumva ni umuntu mukuru afite abana. Uyu ni umugore wa kabiri yashatse. Ariko president arafite abana. Ni agaturage dore uburyo kaba kiyambariye. We are looking for the Murareba iki? Earth Gem. Turi kureba ngo ibuye ngo ryo munsi y'ubutaka batubwiye ngo ufite. Kumbe n'imikino yari akina na papa wabo mu kwezi kwa buki abana bari kumuserereza. Where's your new nanny? Umukozi wanyu mushya ari hehe wansimbuye? Everybody, nanny. Kumbe hari wajana. Umukozi Devindi hano. Yeah. So, Madam First Lady, Madam First Lady, do you think uratekereza iki kuri aka kantu? we'll like? Urakeka kano bari buze kugakunda? He's Rebe. oh, teasing. So, children, listen up. Bana batorero mwumve. When King Eldrick arrives, Umwami Eldrick agomba kuza, mugomba kumenya uko mumwitwaraho. let us review Reka dusubiremo uko muri bwitware. plays when King Eldrick arrives. Ese umwami Eldrick naza muramwakira gute? First him
as His Majesty. We are not allowed to talk over him. ntabwo twemerewe kumukoraho cyangwa kumuvugisha atariwe tuvugishije mbere We cannot touch him without his permission. keretse aduhaye uburenganzira bwo twemerewe kumukoraho nta muntu ukora ku mwami atabiguhera uburenganzira What are the punishments to be? igihano ni ikerera ibyo bintu nimubirengaho Prison. ni gereza umwami ugiye kuza ntabwo aba yikoraho n'abana ba perezida kumukoraho bashobora kubifungirwa Auntie, the royalty it's so strict. That's why I have a request. What is it? niyo mpamvu rero nari nasabye ko Embarrassed your kubera dad. ko nashaka gusebya papa wanyu You three greet the king. mwembi batatu bari mu mujyi guhura na perezida ngiye nsigare nk'umukozi wo mu rugo uba utifitiye icyizere uvuga ati sindamenye iby'abaperezida n'abafasiti lady bakora How are you? sinshaka kujya guhura n'abayobozi bakomeye Meeting? I'll let Yessi handle it. He can handle it on his own. kuhise ugaruka se yese araza kubyitaho byose by'inama yabitaye Melody not joining us later? No. But my love. rero utaraza kutwiyungaho yego King Eldrick will be happier there. umwami Eldrick araza kwishima nawe nakubona Philip a crush on you. ashobora no kukwikundira rega uve kuri papa Right here, Nathan. So Nathan ndi hano You'll Baby. be fine. It's okay. biraza kugenda neza We still have some spare time before King Eldrick arrives. turacyafite igihe umwami Eldrick ataraza ushobora kuza tukaba So naughty. ntakuri umusazi Earthgem. Come on. abana uzi ko bamenya ibyaha ryabo yego ryo munsi y'ubutaka ni imikino nyine baraye bakina Hearse? ukwiye kujya kwitoza Right. Yes. Listen, yego afite kwitoza ni umukozi wo mu rugo nibwo perezida kimurongora bivuze ngo afite gutozwa byinshi kugira ngo atangire kwitwara nka ba fast lady bandi All details accounted for. We're just waiting for King details zose twazirebye turi kwiga ku bari buze baherekeje umwami Eldrick Delicious. biraryoshye ibiryo bebe Ready. ibiryo birateguye mu ngoro mwasukuye About the palace. ingoro ntimuyigire ikibazo Palace is exactly like me. Mold? haratunganye hameze nkanjye harashaje naho Hold on, why are you guys so mean? aba ni abakozi bakoropa mu ngoro ya perezida I'm saying is that the palace is just like icyo mvuga ni uko ino ngoro ya perezida ari nziza nkanjye twayisukuye Then you're perfect for the man with me. hari abandi binjiye See? The palace Baby. is ready. Guys, ladies, as you all know, this is Yoning, uyu ni yoning senior staff here in the palace. uyu niwe ugiye gukurira abakozi ba hano mu ngoro He'll be working with all of you. ubwo buri munsi agiye gutangira gukorana namwe and you are? urinde Your future. hindu hazaza hawe bebe Why isn't anyone stopping me? Of course. kuki mutari kumfata kandi igiye kumukubita ibeshya nyine umukubite bazi ngo najya gukubita umuntu baramufata Okay. Mr. President wants a final rehearsal before King Eldrick arrives. So guys, perezida arifuza ko twitoza mbere y'uko umwami ahagera Let us go. tugire iki To do here. Get a move. umwami uba ugiye kuza ntabwo aba asanzwe Why am I here, sir? I don't know how to act like a king. yeah. you don't have to do anything. What's important here is Melody. We're just gonna rehearse with her, so that she'll be at ease when she faces the king of Maldiviano Ponte later. Yes, sir. baje hano bari kwitoza ukuntu bari buze kwakira umwami Go ahead, Yessi. gira tugire yese and finally, our first lady, Madame first lady wacu Melendez Acosta. reka tumuhe ikaze hamagara fast nzi imbere kandi uyu ntabwo ari we fast lady What? ikizero waje yikaraga bari mu myitozo fast lady avayo ni agaturage Really like making a grand entrance, don't you? ariko ukunda kwimurika cyane winjira ahantu utatumiwe Lady. So I thought it bavuze fast lady ngira ngo ni we njye Hey. Miss Seeker. Lorraine, yizere shu Lorene rekeraho kwerekana ko mbuje yitwa ngo Lorene please. ngwino hano Thank you very much. As ASEC of Presidential Communications. umva ni njyewe ukuriye ibyerekeranye n'itumanaho rya perezida ni nanjye uri mu bagize kipe imwandikira ijambo ari buvuge So insulted that I was bivuze rero ngo kuba nanjye naza mu myitozo yanyu nkareba uko ikiri gukorwa ntacyo bitwaye Sorry, Lorraine. utubabarire Lorene Very sudden. byabaye byihuse Lorene Grandma. nyogo kukumbe mama wa perezida yarinjiye Hi, ni Grandma. mama wa perezida So we have a more pressing matter to attend to. So, were you able to talk to them? hari abandi bantu bagomba kuza babavugishije It's Auntie Bosida. anti Bresirida bari mu nzira baza uje yitwa Bresirida They? abo ni bande baje Yes. Who will be coming? ni bande bandi mwatumiye bagiye kuza mu myitozo turimo yo kwitegura kwakira umwami Trouble with being the first lady. wa mukobwa ugiye kuba first lady bivuze ngo ukeneye kwitoza byinshi Yes. And in constellation with Aunt Belasilda and other palaces. niyo mpamvu twese
twifashijwemo na twumvishe ko tugomba kuzana abandi ba first lady bakubanjirije babanje ku butegetsi uko ari batatu kugira ngo bagutoze umenye ukuntu aba first lady bitwara. Bazanye abagore ba perezida bandi bavuyeho batatu. Uje umuturage umukobwa w'umuturage wari umukozi wo mu rugo bamutoza ukuntu ba first lady bitwara. Ntago ari kubyuka mu gitondo ngo yisoma first lady. Wow boy, dore ngaba bahageze dore abandi ba first lady uburyo bambara dore uburyo bagendamo dore uburyo bitwara. Menye ukuntu ba first lady bitwara. Avana ubuturage hano. Good morning. Mwaramutse. How are you, Mom? Halima? How are you? Mezote. It's been a long time. Harashize iki? Hano abandi ba first lady batatu babanje ubwo n'aba perezida batatu bavuyeho. Muri Afurika ntago yabyoroshye kwita ubabonera rimwe. Usanga benshi barapfuye bitewe n'uko umwe aza nyine. Mwaramutse. Ngeze gura nawe mwese. No kuba mwemeye kuza kumfasha. The pleasure is all. Oya natwe rwose ibyishimo ni byacu kuba tuje kugufasha. Are you ready? Witeguye tugutoze se uburyo abasirimu kazi bitwara. First lady yitwara ati avuga ati bagomba kugutoza. Ibi filime. Melody yarishimye nta kibazo cye. Always keep your head down. A first lady should always submit to her husband, the president. But no, but. But then again, what would a former nanny know about being a first lady? Ese umunoza n'umukozi wo mu rugo n'icyo azi kubyerekeranye no kuba first lady baje kumucyurira. Especially since we have very little time. Cyane urabona dufite n'igihe gito cyo kugutoza ngo umwami ahagere. And you'll do fine, okay? Speak when you're spoken to. Icyambere just keep your mouth shut. Uzi ko ugiye kuba first lady ujye uvuga uko bakubajije ubundi ufunga umunwa. Ikindi perezida ntugashaka kwiyerekana kumurusha ngo bari wewe urugifoto kumurusha. Here for your beauty and grace. Ikindi uri hano kugira ngo umuri ku bwiza bwawe nta kindi cyakuzanye no gutuza ntukimurike cyane ngo wibonekeze. Tumeze nk'abari kumucyuriraho kugira ngo mushyire ku murongo mutoza. Sawa? You are really a beauty, madam. Kuba uri mwiza rwose uri mwiza pe. I'm sure the dress that Ambrosia's daughter made for you. Ndetse ikanzu twakuzanira asa kukubera. Ikanzu. First ladies, why don't we show the first lady her beautiful gown? Reka twereke first lady iyo kanzu agiye kwambara ukuntu irenze. First lady baje kumwereka ikanzu agomba kwambara. Dore urukanzu maye ni rurerure ariko ni rwiza ni ya makanzu ukabona arimo amafaranga. Bamwiritse ikanzu nziza umukozi wo mu rugo rero ari wimenyereye kwiyambarira za rumbiya. My grandma had the same one. Nyogokuru wanjye rero yari afite ikanzu yenda kumera nk'iyi. And now it's time for your makeup. Nicyo gihe rero ngo tugukubite na ka makeup. Are you ready? Uriteguye? Abandi ba first lady baje kumutoza. Love it. Rebe. Barakwereka igihe cyarageze. Umwami Eldrick yahageze. Ni filime. Umwami w'umuzungu. Both our secretaries. Ese bamaze no kwemeranya ibyo ibihugu byacu bigomba kugenderaho. Is there anything you would like to say? Hari ikindi kintu washaka kutubwira? Let me just say, I'm really looking forward to a healthy and productive relationship. Niteguye rwose kandi ntegereje ko tuzakorana neza tukabana neza. I would like to introduce to you. Bireko dukomeza kujya kwigaburo. Reka mbanze ngira ngo ngupresenta. Your Excellency. Nta kibazo nyiri cyubahiro. Yes. Yes. Your Majesty. Nyiri cyubahiro. Present to you. Reka tukwereke. Republic of the Philippines, first family. Reka tukwereke famiye ya perezida. With the first mother. Ugiye kuza wa mbere ni mama wa perezida. The first mother. Havayo. Umuntu ariko umuntu ubyara perezida. Ukimara kuba umwana wakimara kuba perezida nawe ubita bihinduka abantu bakayibona kuri mama wa perezida. Umukuru w'igihugu ubwo nawe uri mama mukuru w'igihugu. Uramubona ariko mama wa perezida arabanza vuba yarimurika n'umusirimu cyane. N'uburyo atambukamo n'uburyo amwenyuramo uva kuri abakobwa bina uhamagara ngo ngwino tugususuza abashyitsi akaza yanitse. Ngo hehehe yanitse iminwa igera mu matwi. Ba fastire tuzabarebe baseka gake bamwenyura. Baje kumwereka abana ba perezida dore ngaba. Harimo umwe
gendera mu kagare n'abana ba perezida nabo bavayo babamurikira umwami abana ba perezida nabo nubareba basekamo gake bamwenyura bafite discipline bafite umuco na sport hey urebe kaza hano gake gake bari kubamurikira umuyobozi umwami buriya ntabwo aba yikoraho umwami abahumura Madame Melody, reka duhe ikaze Melody first lady bamukuzeho dore make-up dore ikanzu nziza dore amaherena ahenze ibyo kuba ari negera mbimara ariko ajyasi rwese amadongo babimukuyemo ubu ni first lady mwabakozi mwe mujye mwitoza akanya kariko kose perezida yaba ashaka mujye muhora mwiteguye muri abasirimu mureba banyokobuje yo bamuhaye ikaze ni umuturage kugendera mu nkweto ndende do byamujabutse dore bamutoje uriya mwana azaba first lady igihugu azakiyobora madamu perezida koraho ubundi baguca umutwe yagwiriye umwami Your Majesty, I'm sorry. nyiricyubahiro Okay. ntacyo bitwaye ntacyo bitwaye biriya babyita kuwuta mu rubyiruko It's okay, Melody. Yeah, it's all right. nta kibazo It was an accident. oya yari impanuka ngwiriye atabishaka kugwira umuyobozi w'abandi bahita bandikeka ko ushaka kumwica Are you okay? ubu wagenda ukagwira Trump I told you so, Glenn. I will only embarrass you. sinakubwiye ngo ugiye icyo nkora ni ukugusebya gusa An accident. disi ntabwo yigiriye icyizere n'impanuka sheri tuza perezida agerageza kumuturisha dore mama wa perezida ukuntu amureba inzererezi wayitoye wari ubusa nkundi bakobwa bari seri y'abasirimu niko mama yavugiye ku mutima ntiyase n'ubureba n'indoro ukahita umenya ikintu umuntu avuze baje kwicara ku igaburo ngo basangire gusa perezida aramukunda perezida muturisha hano aba yapanitse umukobwa dore mukecuru ukuntu areba umuhungu wanjye yarabuze umukobwa uri seri iyo nawe dore ukuntu areba nyirabukwe karadusebeje igihugu cyose ariko uzi kubona first lady w'igihugu ari kugenda agwira abandi baperezida basuye igihugu abagwaho inkweto zamujabutse kumbe hano hari ababifashe barababaye jarasebye bikira ni igisebo ibaza ariko nawe tekereza umufast lady umwe uzi uri kubona rwose inkweto ziri kumujabuka ari kugenda agwirirana mu bantu ibyo bintu ntabwo bisa neza uko byamera kose yega impanuka zibaho ariko ntibisa neza hari abantu batangira kuvuga abanzi b'igihugu ngo ni inzoka yari yanyweye uriya mufast lady bazanyanywa n'urumogi yageze mu bamagendagwa asebye igihugu urebe nta cyizere yifitiye koko ibi nzabishobora buriya nakubwiye ngo si ujya ubona ukuntu nasebye ndaza kubabwira inkuru mu kanya I'm sorry. mumbabarire High heels. ntabwo menyereye kwambara zino nkweto za taro ndende But the protocols, we reviewed them. ariko twari twabyizeho twabisubiyemo twitoje kuzigenderamo I tripped and lost. nanyereye. So you know about it. Then why didn't you keep that in mind earlier when you were facing King Eldrick? ubwo wari uri kureba umwami se kuki utabitekereje Seems like Melody just reacted according to her reflexes. I don't think we should make a big deal out of umva it. reka tureke kubikomeza buri ibyabaye byabaye King Eldrick was okay with it. ikindi umwami nta n'ikintu bimubwiye ko umukobwa yamugwiriye. Please spare my wife. umva umugore wanjye mumureke pe mumubabarire We still have to take an apologetic step. dufite gusaba imbabazi umwami nubwo umwami yavuga ngo ntacyo mutwaye ariko twamugwiriye habuze abantu baza bakugwira ibaze nanjye ndi umwami w'agasobanuye ukaza ungwira. And we all assure them that we mean no disrespect. umwami turaza kubimusobanurira tumwereke ko nta gasuzuguro kari kabirimo ari impanuka. Secretary to write an apology letter to address. andika iretera isaba imbabazi yoherereza umwami wumvishije ariko umwami ukuntu abahumura no kunyerera ukamugwira ari impanuka kandi uri fast lady igihugu cyandika iretera isaba imbabazi bakayimwohereza ati mutubabarire yari impanuka ntabwo twashakaga kukugirira nabi. There's nothing else we can do for Melody. nta kindi twakorera Melody rero ubwo ni ibyo. uyu mukobwa yitwa Melody. gusa ko kubundi ibi bintu banzanyemo nzabishobora ubundi rege buriya hari ibintu bakujyanamo ubwawe ukabyikuramo. Melody byaramujabutse. My wife did nothing wrong today. umugore wanjye nta kosa yakoze uyu munsi. uyu ni perezida aramukunda. Go after Madam First Lady. reka tujye kureba madamu first lady. Now where should we go? aho agenda hazi reka njye kumureba. kureba ukuntu mujya mu rusengero ugasanga utangiye gusinzira mu rusengero ushaka kwisohokeramo. I get myself into. mujya mubibona ibi ni ibiki nishoyemo atangiye kwicuza. On it, Glenn. njye nifuzaga Glenn ni perezida
I never dreamed of becoming... sinigeze ngira indoto zo kuba madamu perezida. Nishakiraga umugabo ni nk'abakobwa bankunda, murankunda ariko ikibazo muzicuza kuko akanya kariko kose naba perezida ugasanga ubaye first lady utari warabiteguye. Uyu nawe nibyo avuga ati nishakiraga uriya mugabo Glen mukunda, sinigeze nifuza kuba first lady. Gusa nyine mu bihe nk'ibi noneho kuko mama uri kundeba, you were always here to comfort me, right? Nako papa iteka wabaguha rutarapfa ukankomeza mu bihe nk'ibi bigoye. Papa yarapfuye, sasa atangiye kurira. Ibi ni ibiki nisanze wowe ubwawe ushobora kubyiyirukanamo kuko n'ubuzima bugiyemo utazi, ariko uzikubura umukozi wo mu rugo ugatangira kubwira ngo ngurira indege, ugiye guhura n'umwami, ugiye guhura n'umuperezida w'aha n'aha, ugiye hehe, byagucanga ubwawe. Ushobora no kuvuga ati ariko mwamaye gatanya nkigendera. Dore Yesu atangira kuza kwiyogereza dusha no kuzihanagura. Yatangiye kuza gukora amasuku. Ubundi ibi nibyo yari yarize yaraminuje. Ubu ni wari umuhamagaro, yaje ari umukozi wo mu rugo, ibyo bamujyanye mu byo kuba first lady. Buriya n'umugabo wanjye Glen ari kwicuza kuba yaranshatse nkaba ndi kumusebya. Niko umugore yatangiye gutekereza ati umugabo wanjye buriya nawe ari kwicuza kuba yaranshatse, ariko yarashatse abakobwa b'abasirimu. Glen atewe isoni nanjye, perezida amwita Glen. Glen yaje hano. Who told you that I'm ashamed? Ninde wakubwiye ko mfite isoni zo kuba warambereye umugore kunsebya? Nigeze mbivuga? Yeah. Why are you cleaning the bathroom? Kuki uri gukora amasuku hano muri douche? Because the only thing I'm good at. Kuko iki ari cyo kintu cyonyine nshoboye kwesa amadongo, gukora amasuku. In a way, I have done something right today. Byibura byitwe ko uyu munsi nakoze ikintu kizima, ari cyo gukora amasuku kuko nicyo nshoboye. I can't face everyone out there, Glen. I feel bad for embarrassing you, Glen. Ndumva mbabajwe no kuba nagusebeje. Melody. Maybe if I didn't become your first lady, this wouldn't have happened. Iyo nza kuba narakubereye first lady, ibi byose ntabwo byari kuba bibaye. We're only human. We're bound to make mistakes from now and then. What we can do about it is to learn from the mistakes we've made. And icyo tugomba gukora ni ukujya twigira ku makosa twakoze, nta kindi, nta birenze. Perezida. Actually, Rebye, do you feel bad? Nanjye ndumva mbabaye pe. I know. Nari mbizi nyine kubabaye kubera yuko nagusebeje urababaye. You didn't embarrass me. Ntabwo wansebeje. That is not the reason why I feel. Nta nubwo ari impamvu nari kwiyumva neza. Then what is it? Ni iki se kikubabaje? Because kubera ko you did not fall for me earlier. Kubera ko kare wagwiriye umwami ntugwire nge, kucyo utagwiriye nge. Perezida nta kibazo bifitemo. Since we're both here in the bathroom. Ubwo rero twese turi hano muri douche. Maybe, you know. Ari nawe urabizi nyine. Yeah. Oh, Glen, someone... Ariko Glen nawe rero warasaze. Ufite iki kibazo muri iyi minsi twatwika. Hasi usigaye bagirwa kuri perezida wa Philippines. Harya. Lock the door. Ngaho kinga umuryango. Annie. Umukozi wo mu rugo rekeraho guteza akavuyo, yaje gusoma comment bari kumuvugaho ku mbuga nkoranyambaga. Yaje gusoma comment bamututse abantu ku abaturage bamututse. Uyu mu first lady ni ikigoryi ugenda ugwa mu bantu. Ese yasize kugendera mu nkweto ndende. Mu first lady nyabaki umukozi wo mu rugo abantu baramututse. Aba yanyweye ibimogi. Kuba first lady ntabwo bikubereye. Niko abafana bari kwandika kuri za Twitter bamutuka, ngira ngo urabizi imbuga nkoranyambaga zaraje. Iyo ukotoye gato barakwataka. Nako niyo utakotora barakwataka. I told you not to read those mean. Sinakubwiye ngo ntukajye usoma izo comment ku mbuga nkoranyambaga. Bizajya bikwicira umunsi wirirwa ubabaye wasomye comment mbi. Buriya nanjye sinya nsoma ibintu muvuga. Being a first lady is not easy. Ubagenera ibikorwa n'abagenerwa bikorwa ukahita ucomoka. For me, mva kuri nge doing a good job as first lady. Ngiye ndikunda gukora akazi keza nka first lady. Melody. Not mean for that to happen. Ibyabaye kare ntabwo wifuza ko biba ujya kunyerera. It's an accident. Yari impanuka wibitekereza cyane. Glen, can I ask you something? Of course. What is it? Glen, mubaze urambaza iki? I'm not, but ndabizi sinzi ariko am I your ideal? Ese
ninjye mu first lady watekerezaga You just had no choice. wifuzaga cyane ayandi mahitamo wari ufite wapfuye kumfata washidutse nyine unshatse. Melody. Madam First Lady, I'm really sorry to disturb you. Madam First Lady, mutubabarire. Zilda is Madam Beresirida aragutegereje. Beresirida ubwo ngubwo ni mama wa perezida. Aragushaka. Sorry, Glenn. Bimeze sawa Glenn, perezida yitwa Glenn. I have something else. Gendere mama wawe, nanjye mfite ibindi nari ngiye gukora. Gusa umukobwa yaramuje ati ninjye mu First Lady wahoze wifuza cyangwa nyine byapfuye kuhurirana. Urabona ahantu baba ariko. Yesi? Yesi. Sir, do I have an important appointment later? Uyu munsi hari rendezvous mfite nimugoroba yihutirwa ra? Let me check. Kandebe. Perezida ari kubibona. We should have gotten Allegra and the others. Urabizi Allegra dukwiye kumugira umukonsilita. We could have avoided this disaster from happening. Iyo tuza kuba twarafasha abantu bakamukurikirana uyu mukobwa ntabwo bino bibazo byose byari kuba biri kuba. This lady from yesterday was really bigger. If she only wore a different gown. Iyo aza kwambara ikanzu itari ndende nk'iriya njye nkeka ko atari kugwa. So what do you know about women's fashion? Ubundi ibijyanye n'imyenda y'abagore bizihiye iki? Abonte's official statement already came in. Umva umwami yamaze gusohora itangazo. Avuga ko imbabazi twamusabye yazemeye atabikomeje kuba twamugwiriye. I also have an idea on how to appease the king. Mfite igitekerezo cy'uburyo twashimisha mu mwami twagwiriye. I have an official state visit to Maldives. Ndashaka kujya kumusura muri Maldiviano Ponte. Nkanajyana na Melody umugore wanjye tukajya gusura umwami mu bwami bwe natwe. What? Glenn will take me with him to... Lady. And I'm surprised that you didn't hear this from Princess... Je biranunguye kuba perezida ubwo atari wabikwibwiriye. Sasa yatangiye kumva wa mwami yagwiriye ngo none bagiye kujya kumwisurira mu gihugu cye kugira bamwiyungeho bamusaye imbabazi n'iki. Is it true? Lorraine, is he really taking me there with him? Ese uko perezida arashaka kujyana nawe? Even if I go... Ninongera se nkateza ibibazo. Melody. Melody. It's not your fault. Makosa nagara yawe. Thanks, Lorraine. Urakoze rata Lorraine. It's fault. Maybe if he chose me instead as his... Perezida niwe wakoze amakosa yaza kuba ari njye yigirira umugore w'ibyose ntabwo biba biri kuba. I feel bitter. I thought you were my friend. Ase uri kumbwira nabi nari nzi kuri inshuti yanjye nakinaga. I've done better. Yeah. You don't have to remind me that being his first lady doesn't... Ntabwo ukwiye kunyibutsa ko kuba first lady bitambereye. It's good that you know that. Ni byiza kubizi turi baba first lady bandi baraje. We were just informed by the president. Perezida yatumenyesheje with him on his... ngo agiye kukujyana ngo mujye gusura Maldiviano Ponte. Ngo gusura kiriya gihugu cyuriya mwami. But if I were you, mbaye ndiweho not go. ntabwo najyana na perezida. They decline now. Perezida muhakanire ko utari bujyane nawe. Just embarrass the whole country. Bitise uraza kuba ugiye gusebya noneho igihugu cyose muri rusange. You don't have what it takes to be a first lady. Ntabwo ufite icyo bisaba kugira ngo witwe umugore wa perezida. Keretse wenda ari perezida w'abanyonzi. Kano kazi ntabwo kakubereye. Uzasebya perezida Glenn, usebye n'igihugu cya Philippines cyose kuko weho wakagombye kuba uri gukoropa ufite itorosho mu ntoki bijyanye no tukabiduharira. Mva amagambo mabi bamubwiye bano ba first lady bameze nk'abamufitiye n'umujinya. But we have to be honest. We're having a... Tugomba kukubwiza ukuri watugoye kugutoza pe. Last year. Look. Umva. You may look the part. But you're just the president's wife. Wari umugore wa perezida gusa. A nanny. Always a nanny. Ariko wahoze ari umukozi wo mu rugo iteka wari umukozi wo mu rugo. Niyo magambo bamubwiye. Ati wahoze ari rwesa amadongo iteka wari ari rwesa amadongo ntuzishuke kuzigera uba first lady muzima. Baramukomerekeje. Nta magambo mabi. Data bihorere bari abaginga. None dutangira kwitera icyizere ukavuga atari ku bundi wakuba buri torosho nkisubirira mu gikoni gukoropa. Urebe. Yeah. Umukobwa yaje hano ariheba. Bamubwiye amagambo mabi. Buri hari abantu bari kugerageza ikintu kugira ngo bagushyigikire basu kigiremo experience kuko bakirimo ahubwo bagatangira kukubwira ko ibyo bintu utazigera upfa bishoboye. Perezida yaje kumuhozana kucyuri kurira. Kucyuri kurira. Sheri. Kuki ushaka kunjyana Maldiviano Ponte? Uragira ngo noneho kuri inshuro ngo nsebye n'igihugu cyose. My love, uyu ni perezida. Impamvu niyo ushaka kunjyana. Kubera icyo ushaka kunjyana Maldiviano Ponte? Kugira ngo umwami mumenyane. Kugira ngo umwami amenye impamvu nterwa ishema no kuba naragukuye mu kazi ko gukora mu rugo nkakugira umugore wanjye. Ndagira ngo umwami abimenye. With you to your visit to Malta. Gren nje ntago bihano hantu aribo mbarizwa. Any of the time when I embarrassed you. Baby. While King Eldrick was here.
My love. My love. Reason Uru wanjye. with you to multiply Love, so that the king can get Baby, ndagira ngo umwami akumenye. He can see in person why I'm so Ubonane. I married and why I amenye n'impamvu uri umugore wanjye. Icyo nshaka. Glenn, I really Glenn. belong here. Sinzi. I couldn't agree more. You really don't belong here. Njye mbona nanjye ko kutabarizwa hano. Ahubwo ubarizwa mu mutima wanjye. As you belong. Rekeraho kurira. Uri wanjye. Ni perezida. You asked me earlier kare wambajije if you were my ideal first lady. ngo nimba ari wewe first lady nakagombye kuba nifuza. Melody, you're not perfect. Ntabwo uri intungane pe. But I am sure we're perfect for each other. Ariko icyo nzi cyo nje nawe turaberanye. Okay? Sibyo? Ni perezida. So, stop crying. Rekeraho kurira. Ni perezida n'umuntu ukomeye. Bamuzanye hano. Hari n'abandi bahise baza. Many? No one does except you. Hari abandi baturutse inyuma. Lying to me. Hold on. You're just messing with me. You're the prisoner of the Philippines and you're messing with me. Hari abandi bahise baza ni surprise. What? Give me 1 minute. Mu munota umwe nkwereke. Melody? Melody. Turagukunda Melody. Umukobwa yitwa Melody. Yeah. Katurori. Byishimo byaramurenze. Baby. I told you so, right? Plenty of people love you. Nene nakubwiye ngo abantu benshi baragukunda. There's in love with Melody. Melody hano bari kumushimagiza. Yeah, baramuririmba. Melody. Melody. All of you be quiet. Uceceke. Sorry, Aunt Basilda. Don't call me that. And would not have given Mbabarire Madame Basilda. when you got married to Glenn. Nakubwiye ngo icyo washyingirwa n'umuhungu wanjye Glenn. To be my son's wife. Kuki nemeye kuba umugore w'umuhungu wanjye? I would prefer that you call me Icyo nshaka uzajya unyita Mother. ujye unyita nyoko, ujye unyita mama. Kumbe disi byaramurenze yarazi agiye kumubwira nabi, kumbe na mama wa perezida aramukunda. Yaramubwiye ati ujye unyita mama. Yeah. Katurore. Yeah. Baby. Thank you, Mom. Urakoze mama. Mama. Abana batangiye kumwita mama. Abana atabyaye ni mukase wabo nabo batangiye kumwita mama. Auntie, we also want to tell you something. Twashaka kubwira ikindi kintu. We don't want to call you auntie anymore. Ntabwo dushaka kongera kwita auntie, tantine. It's okay with you. The three of us want to call you Mommy. Turashaka kujya tukwita mama n'abana ba president, ntabwo dushaka kujya tukwita tantine, tuzajya tukwita mama. N'abana b'inaha bitaba abakozi babo ba tantine. Bikarangira tantine famille imwambuye. Of course. Yeah, bamuhaye ikaze mu rugo. Abakozi barabyina n'ibyishimo. Ba first lady barababaye. Ba first lady dore jinyori. May I join you guys? Mbiyungeho nanjye. Perezida nawe yaje hano. Yeah. Melody bamuhaye ikaze mu rugo. All here for Melody. Twese turi hano ku bwa Melody. Yeah. Bakurino. Baby. Let's go. Tugire. Bakurino. Bimeze bite? Wibutsa ni kuri Star Times, Ganza TV. Izi filmu zisanga.